Obofomr dasi. Edasi a me bimbrao. Mejiwa brao. Mejiwa hinwa. Ana pesi suma trasia. Etina do na nim se prophet Eric Abusientwi. Odifo a bia no kreda ho na me to. Na me nye kikare. Yeti o ma mu nyina nim abrante friend Kennedy afrane. Kennedy oni owusu bempa nantida. Untie ni yo. Kennedy ni owusu bempa nantida. Kennedy ne prophet Kobi anantida. Kennedy ni Reverend Obofomr anantida. Kennedy ni opambo anantida. Asofo be na menka. Asofo akese egu o mayem nyina Kennedy afrane. Ode ne kwasia ene didi. Ene one Reverend Obofomr be fine. Ochina obeko kanese achi asaya. Na so ese mi bisa se eye kumasi asofo binum omusuban anaye asofo bi suban Kennedy afrane Tvgh cho usu bempa so momodua anani Kennedy afrane abedi usu bempa tem na me to na e madwene mu na sa ode ka akra komo usu bempa ntimantua omutwa no sikara mu kanya bedu 70 unipa osi depend if $12,000 omu kanya besi $70,000 lo usu bempa nyeska no mo de kar ko na ka me de wiase de se wo kota na ho so a enye jai na ujai Kennedy boni be de wo se usu bempa e koto ka na no ho so no ajai mpa cho ka no otema edime ko heavy ukuri wa se twa ho se Reverend Obofomr ni Badu Kobi uwo video a o sie ni pa abari Kennedy se utumi ni o konante ye ena wo nyum nsaboni o mudi na wudi bi dia wo ka ho Kennedy afrane o ka ho because bobo chichi fi so as be ka che o se ni person o denche ma wu a ya gina chinye ya brani nne sofo enye papa ya brani sofo e papa ya brani we enye papa Kennedy but jama Christ of be pese omudo muti ni omu konkose no jama bo konkose Kennedy when did you usu bampa nsem da when did the prophet Kobi nsem da when did you Reverend Obofomr nsem da nipa otisa otisa kraman otisa akoko efie ho pra akono se ade na Ghana fo mo munyame adwuma sa adenti enne obi che obi ade a eye okot enne obi peja eye okot enne obi sura eye sei Kennedy afrane me ka cho pense asofo na abasa mo no entimi sisa nipa adwiri because what did you was hand for you e bia bo akebekun oni pasayefo Kennedy wo no asora wo kan sem sei enye wo na wo ni Reverend Obofomr obi ni papa wu kura mo nyina makogu ho ene de ene eyeden kojo de no bi mo nyina wana te ho Kennedy afrane me person de wasori aso da beto abontin ahimfie parasite usu bempa ye unua na ne ye den ani ma mi wudi ne ma mi wo nyina kai ni Kennedy afrane usu fo aso da beto abontin no bi mra me somo Nembo se untimi na no mo na nam na wodi ho dia e na wo no mo kone ba de ne boni bia wudi bi wo ye de nipa Kennedy afrane ka tse boni bia wudi bi on sakra wadwen ya mi hu mbobo oti sa bo apreko ye huru hu wiara de foku wura tachi nipa bia oti sa we o man boy for Bible say Job chapter 5 verse 1 going o se onipa piara o ye ne ntitwatwafo o ka nipa ho asem no eni be kunu na nipa bia oti sa no wo ye mo ma eni Nyankopon hire ntamu ye den ewa nti Kennedy so Obofomr ni Badu Kobi akosie nipa se owusu bempa to ka no wantimi anto no waye oden na pa ka na wiya kosi ahamrache emfie Ghana fo mfita wofuru aye twonse medie 8 wofuru aye twonse medie 8 oti sepreko wodi wan wura botemu a wonhwe se sebe agana wo ma na agana anim wodi ane se wugu hu finko obi beka sa na difo di na tem wa tire nu masem tata Kennedy afane mutie nu
Dani ya computer man kra ebi na so dan no Kennedy friend wan Kobi so ne wan hu dua broni hwe no obo pa no we begbu ase hwe tie muntie Kennedy friend enu masem osofo Badu Kobi pa any 2 days na yama obi abeye audio say meme ne osofo Obofo osofo Badu Kobi osofo Kennedy yakotu funu abesa asoda ene ye twa ye ho mobo enkura yi pa asa die na oma beteto na nokura dead mobo enkura yi pa wa bopa obi ncheke o udi osofo obi edi ne sofo menu obi ncheke mo same ade na maye mo de ntiro to me so yan hwe Kennedy hie makokum nipa mudi matunum mudi nanuanom mudi tunsom mudi tresom me ka ho bi mudi makura muntia me ka ho bi ya na de ta ga me na Ghana kwa yango bobo sinya wa abrochire Ghana na se yan fa ne se bia minisika kura na mabusa so for minisika eno ne ye obeto ma minisika na wotwe bia ade ne ya mon kan no kura sa odios ekumi phone so yesu bi ne dia mobon odios forget na me no sa ne ma no me famu nyim what time ni pass what she said duma sa wo de kwa abokra what if you say hwede wo ye o be me do be ye wo kuma se protocol me said me protocol me yama wo wo kon kranya na mo freme wo dun kan no papa na freme bra me hunu bi da e dia bone na maye wo maye o papa me so mo busa mo gabi power fm and na hwan and am hwan sutin what ye wo su bempa na ko su bempa wo audio abai enya me wo sofo Kennedy the NTC for the be ye wo no ka de mo gabi di be ye power fm me osofo Kennedy ena nyame na me so me ne mo ma mo ne mo gabi kasa aye o si me fa ne mrefi o si fie de wo mada Nana, I am very sad. And I come and some toss no. I can't be panking on tune. Shen some watcher, ya could see or suffer Badu Kobi, which I hope and I yes, you know. Yes, ye or suffer Badu Kobi, any 2 days. Now, Yama will be able to audio say, Meme or suffer. Obofo osofo Badu Kobi osofo Kennedy yakotu funu abesa asoda ene ye twa ye ho mobo enkura yi pa asa die na oma beteto na nokura dead mobo enkura yi pa wa bopa obi ncheke o udi osofo obi edi ne sofo awrade hu mobo Kennedy awrade hu mobo wate kuma asofo amoba mo ye ni plefo nti eche na mo nsesi fom ejo mo nsesi fom owusu be ba odi na tami wo se twa ho eya na wo so owusu be ba sabi odi utumi sa na apia bebreka ebe ye ne mo agu asepoto nya wuye eni hwe ifa onyame ehu ye bobo kontinensa wo ye sofo a diulam me makwase bi si eminya okasantie awrade hu ye mobo higher CCTV subscribe na share na comment men for data e bo het kese onyame chira no ye that's my crowd